Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mnachokienzi ukweli wa habari, na mimi wenu wa kila siku Elijah Meru. Sasa hivi habari ambazo zinatufikia ni hii barua ambayo imetumwa na watu wa M23, ambayo ni communique ya leo dakika chache ambazo zimepita, ambao wameyafishe toa ndani ya ile mazungumzo ambayo ilikuwa ifanyike kesho kule Angola. Sababu ambazo wanazipeana, wanasema ya kwamba kuna organisation international hapa wakijirefere kwa Union Europeenne ambazo hazitaki mazungumzo iendelee katika Kongo na vita viishe kulingana wao. Wao wanasema ya kwamba wakati ambapo walikuwa wamejitayarisha kwenda Angola kama tulivyokuwa tumewaeleza, ili waende wazungumuze na serikali ya Kongo vile watamaliza mzozo, wa jamaa hawa wameamua kuwa punir au kuwa sanctionner watu wao watano kama tulivyowasomea kwenye video nyingine ambayo iko hapa, link tunawekea ndani ya description ya hii. Sasa hawa majamaa wanadai ya kwamba kwa sababu ya hiyo sanctions zenye wamepewa watu wao watano, akiwemo Bwana Bisimwa na pia governor wa Nord Kivu, wao wanasema hawatashiriki mazungumzo hayo tena. Na jambo la pili, wanasema ya kwamba Kinshasa ama serikali ya Tshisekedi imeendelea kuviole cessez-le-feu, na sio hiyo tu, wanaendelea kuwapiga kwa njia ya kubombarde mapozisio za kwao na ndege za kivita, lakini pia na madrone ambazo zinaitwa CH4 ambazo ziko zinawapiga, na kwa sababu ya hiyo hawaoni ya kwamba ina maana yoyote waende kwenye mazungumzo hayo. Wao wanasema ya kwamba chini ya hali kama na hiyo ambayo ni ya serikali ya Kongo kuwapiga, lakini pia hizo maorganizasyon ama Union Europeenne kuwaadhibu, wao hawaoni kwamba watashiriki hiyo mazungumzo, wamejiondoa mara moja. Jana niliwafanyia video ambayo nilikuwa nasema ya kwamba ile barua ambayo ilikuwa imetumwa na Lorenzo ilikuwa suspect, na nikawa nasema ya kwamba kuna njia fulani ambayo wameandika hii barua ilikuwa kwamba wapatia wa majamaa sababu ya kujiondoa ndani ya mazungumzo. Na ni kama wakati wameona hiyo kitu haikufanyika, ndio hawa majamaa wameangusha hizo punishment za kwao. Nadhani ya kwamba wanaweza kuwa wamewaongelesha hawa M23, kwa sababu si wao ndio masponsor wa kwao. Wanawaambia mjiondoe, msikubali hii mazungumzo, kwa sababu inaonekana ilikuwa mtego pia, walikuwa wamemtega Tshisekedi. Na Tshisekedi kwa sababu amekubali aende aongee na wao, and definitely wanajua vyenye anaweza kukubali na vyenye hata kubali, wameamua wazuie mazungumzo yenyewe. Ilikuwa kwamba maybe wakiona ile barua inatumwa kwa M23 na hawamtaji nanga, hawataji AFC, watajitoa. Lakini kwa sababu hawakujitoa, kwa hiyo au ilionekana kwamba haiko rezo ya nguvu, wakaamua kufanya hili jambo. Sasa mpango ambao unabaki ikifika hapa sasa, kulingana na mimi, hakuna kitu kingine isipokuwa tu vita. Sasa hao wanafaa tu wapigwe watoke, kwa sababu sasa ikiwa sasa mazungumzo yanakuwa impossible, na hawa wenye kufanya hii mabitu, na wazungu si wajinga, wakati wanaangusha hizi pinisio zao leo, wakiwa wanajua kama letre ya nani ya Lorenzo ya kuanza mazungumzo ilikuwa ni kesho, wamefanya hii vitu kimakusudi ili wahakikisha ya kwamba vita ndani ya Kongo havimaliziki. Sasa mimi sijui maoni yenu ni gani, sijui nini mnafikiria nini, lakini kwa maoni yangu nadhani ya kwamba either serikali ya Kongo wajisimame kwa kama wanaume wapigane hiki kitu mara moja, ama wa Kongo watabakia watumwa wa hawa watu, na wananchi wetu wanaendelea kukufa kwa vitu ambazo hawajui. Unajua watu wanakufa, wananchi wanakufa, wanasiasa wako yake sawa tu, wanapanda mandege, wanakula vizuri, wanapokea mishahara yao na wanaendelea na maisha yao. Kwa hiyo ndio habari tulio nayo hiyo. M23 haishuki Angola, kumaanisha kwamba pia mazungumzo kesho haitakuwepo. Mungu awabariki, tukutane tena katika kipindi